Oba, what about go for the woo? Absent for Reverend Dr. Anthony Boakye with the Resurrection Power New Generation Church ano enche bia ne beto dwa se we free mu ya bedane arehosem na enu mu na ne church members and the family members be a breaking news no ewo social media na wo hwe video abeto dwa wotimu se na ne sister na so rempenifo ene ne wo fasefo na omote table so na omoka ekwan a Reverend Dr. Anthony Boakye efrimu yare ye ene enema bia wote ase no esisiye na kasa no ene video nim na abehu se ne niece ene ne sister chese asem no ayomoya etu omo sa akoma ne ba kokra de nyame anya adoma kasa brensu yante asempa abromuguso omo de nsem etu dwa no ofenti ye ewo video wa beto dwa ewo social media na sa video krono yankoni enkohwe bi emra Resurrection aja onyankopon se ade nyine mo yemfa enase ema no nti anope de aseda chenchenche pa ma owura Yesu ise ono na ama kwan na de besi wei ese na anope de tosu biemu no so mu hu ya atade we ye hyen a enye ye boapaye fi se ye beto mu nti ye ne abre na so atade na hyen no ama aye bibi kakra mo fa nche yen ye to na ye beto mu na me question na me bisa ni say na maame oba ya santoa no no person ohumi wofa or person ohumi wofa just a seconds just a minute no eye say na opa akira na eno na menti ase no say na opa akira na oba ewu na ba kufo na ewu na ayi Dεαth ye se sofo Boakye a na so kese resurrection ewo kaso ankwebo bedu na kasisiwa ehwe nipa do na ade ba no ewade atonsa afren eye no kore ana anya no kore Ofa sena wedi ka aka no eye sa pepepe asem we ebeto dwa eye enra na eye hu te bibisa esi ewo eye asori homo na ekoba ne sa no ye mpentem boantem tino ya mfantu dwa na enra na ya je se ye beko asori homo na yakohwe se sena nkofo eka no eye no kra na ye kodu yo homo a wofa nya senketo asori foi eche se mu tredajo omo de omo yefom de omo yefom omo mu tiem etiem de nkofo be ye bia a kire se ampa sofo akantegu no nkofo anye enutima na nkata efi eye asori homo eba se eye nokre na eye enare na nsa abra ya bo be se no mienu homo no na sofo no ho dodo no na mo de no kopie mu eye aba ayaresabia ewo kolegu yankomra no sofo entumi antinta me no ka say de sofo Boakye waka enchinego enana pay obepie mu asoro homo a tene na nra no etie no sa wona omonte ye no a chance omo ate no omo nyina edimika bapie mu asoro ha enye asankuma eje say esunu de amafo esupa ya enye asankuma na omo kira ade na ede papa ekọ ensiedo nye de papa ko nse de ankasa die omo ntimi antre na mom no be se nsie mienu nie no na kaka na ene na mfamem se papa ho dodo no ukopie mu asori ho a enya ade a eya oba asori na mom ne yire ene na oya obepichi ni enwu ka ho ya afia Jacob anka omo 31st night no omo ye ne se sofo beba sada ne de eye sofo beba ye ko gina ho sofo beba kana sofo amba ko si se eye enre de ya beto gwa se sofo aka nchinegu
ayi na o ka se nanse no ntimi nya so ne yire na ya so ne yire no de ne yire na obo na som no ewo eye ne yire na obo sofo na som ewo aso dem sa maame no me de asumbon de me sisi won from ba me akasa de e ba video so hu ba sa ene na obi akasa eyo no a maame no so ye prophetess o me ba so ai okay na maame we nanse ye hunu papa video bi o TV so anu o preaching no ma kwankere enche o te ne office kama se ne bi na tente saa de na e recorder na se no na e live oh the do ni nyina ka wa nyina se na e recording enye live e recording oh so for Boakye oh I see na what ne won komo se bia ne maye sei ofiri ehin no ofiri ne krom ne what be that yo me no ga say there obetwe mu ha se there nkofo ka yesu ya ti bia ya chu begu ahoma no say ya sofo there ono ankasa ne ma ne ye mienu na ne yere nso ma eye miensa na oba oni ne wo hosisie die oni ne eniba me ba jo ono ankasa wo ne mba mienu na ne yere nso wo ne mba miensa enti omu nyina no obi ade eba ne ba aware fa okay next se fa de bra nam so fam de emra ne enka mo okay okay hey Jacob na ye ba ha ide ye nya hu ne yire ne ye be se me kakra ni a ko ba se akasakasa kakaba ono ene ne sofo ntemu no efi sada ne de abibia ye ba ha se anka ye be hu se eye ma me no ne gina eye popiso epichi na so fita mantokwa no start kakaka wo ye sofo ene na sorry ma no ene eye ma me na kasakasa ntemu no ye hu se ma me na asaba asori bio ene de e be pie mu aso so mami no eni ha ne ma eni asori for no kwa eni ne sofo nketwa no ya sofo ni ho omo a omo bejiri mu eprechi no omo na ene de omo ha omo ni wona omo sunu kasa na papa onye mfie be sen mini so what that wo fa sisi ade ye da so atwe mu enkotu tam so weapon de me hwehwe ni na me da betija na de wo mini say eye nsentro abepie mu wa ha no de we omu jojuye no enya sem ketwa eje say omu si nsentro ndi bia mfia omu piepia ye eje say ma mi makwu de otunsuo nyame nkwa na me de me doje ye fast mi hu se nsuo ne ba